Allah dandu haysi on don kadi be lanni fo lanni traumatisade sabu ko do wadi lankon benni Allah dandu tataw hara kadi on don kadi ko sanzo yo mais si tayda mari stabilité ma on fopu no deji giba don handen kadi ardo wo ka vima haray da mari ko nyama e ko yara e ko surora haray a habboraki on tigi goddum parce que odo woni sabu hande ko maruda kon fopu yolike me ko hikkori yeso wodda minni awa men haldi dum entre min baben an e nene goto an suka mineur jom me woni don annatanda me men continue me dans la vie ko ma haysa wayrindire goddo dare 2006 2023 har il fallait que mi anda ala jijulde il fallait que mi andita moko men yewta men badondira me wowtondira men suñondira juge be lamben kadi inna mi do badimo dun non ko hakkunde amin e Allah parce que si da fala jombindirde goddo na ya dogumo kadi hande aduna o weti no gasara e kakamo woni o wetirali watti joni o inni joni arika ande wotere accu min kadi mi ara kama minni min wawata arde kanda andi programme an on andi situation an o andi ko mi feƴƴini kondo ta o yiye do o faale ma agressude kadi nane ko awollan ittude dewgal hara min mi seedi danoma déjà on atti goro islamiquement parlant on atti goro o inni kadi o accitata lan kalamu ga yeso yimbe ben fop wo o kurkay lan o trainay lamu ngunga o trainay oni plus no trainer de plus revenu an ono nyama de plus mi do fidu de plus fi an no bonude dulle kono woniri parce que kergal ngal 5 ans ono nabilan kadi justice kadi kanko portani lam plainte en tant que tawolu inno ka nyaawo voilà désolé kanko nabilan kasaria inni be to womi do pimo benni akono pir medon andi ko mo haqqille mum dirti o jetti hande padal o tapila après be windi dum don fo be gayni ko mi yaltuno non yoya opération am be noddilan benni kajjatu ankadi men fala andude version mao wallahi billahi denyande ko uber mi yetti mi ari hanka dambugal gorko inni mi yobumo mi way wasi mi memi toto woni minimo écoute he mi alambude mi anda non ko poste de police wonden do si taybe walli toto be walli to en mi buudi hande fusu mi ala si taya nyawlela nyawlala me hande kam mi wondo il fallait que mi rewa e ma addalan mais si tay woni awawatalan okkude cioggo on uber don accan Allah accanala hatuma mi heboy wo après o yani me ya mi vraw da khat nizo ya ratanon au fait sa andi ala mbudi seppu ma dun jetta transport me ya ratano minimo écoute hawri tay police on mi soni be ari be interveni be ni mo écoute kambe be régler situation be andi dossier on kalamu ton be ni nami sin honno wiantela nami wondo mo jamfade ko moyen o woni dudani ni benni be regla après on don immiye mi nati be jentiti lam benni ankade ko onno dum do woniri woda tappi modi ma padal minni mi tappa modi am padal de mi témoigne de nyande ha interprète jon tigiri inni wo wow hari o boyinande histoire ji o fesi onni kono hari ha hande on anali sifa o histoire do onni anga feƴƴini dum do fo minni onni wo dum do no holli ko yurudo Afrique wawata munyade dum do onni awa compter d'aujourd'hui parce que dum do PV woni entre mo men dabbante avocat ko ma men dabbana nyama kalajo ko do tama e ndero histoire do parce que modi ma décidi o jokkete ka saria minni baba fay be mi fuɗɗi wullude minni koko mi nawni do min dikkali koko mi nabi do fop kadi o nabalan kadi saria minni aduna waylitiki o fait ha minni me atan Allah no wonani mi ka Allah ko honto joni woni mi wulli mi tampi mi tilfike benna lan kadi ko mi yaw kadi e laamu kadi benni hi ko ni yarata parce que bibbe no kafion suudu no kafion benni yarata ni handen kadi ko mapiji din sende iwo won ka suudu iwa luttowo lutta do innugol mi acci mi yafike mi wadi Dieu à l'enderton fi Allah l'enderton ko sariya rewnete toñudo wo sariya rewnemu minni ok problème ala après hande kadi be jonni la liste nyama kala ben foka won don be jetti goto be benni mi subo don minni ami anda benni abe subani kelan ade njokarijo minni ok problème ala be lansi anden kadi nyaawore nden tuma me yewo dabba nyama kala dido kanko o yobabe tuma mi yewo o beydita si benni do joni gasi lannay woni o wada kadi o contest
waɗa contexte toujours ko ɗum no juutira après ñama kala jango ini andi kono mini mi anda o ni ɗaɓɓu suudu yalta ton ta maayi ɗon o ni ɗaɓɓu suudu mi ɗaɓɓi suudu ha mi heɓali après nden ñande ñawowo hoore jon juge jon woni ok yawka social ɓe ɓen immédiatement ɓe jonnama suudu an e ɓiɓɓe ma ɓe yalton ton mi yehi ka social ɓe ɓen ɓe tappi ɓe tawi komi propriétaire ɓenni non ɓe yeddi justice on ɓe windi kaydiri ɓe tampi ɓe jonnitilam ɓenni mi nattu ton après juge jon inni onni awa yarata non ko ma suudu ndun sende si ndu sendama hendoɗa ɗin cewɗi ɗon seeɗa ya luwa nokkugo ma ɗumannoɗa kono ɗo no woodi wonɓe prioritaire walleteɓe hara ko inondation hara ko ɓe cuuɗi mum sumi ou bien hara ko sifa ɗin urgence ji ɗon cuuɗi ɗi réservana minni ok probléme ala après mi arti ka suudu miɗo fessude nden ñande kadi mi noddi famille o lagine la wulla ɓenni kadi jatu ɓayna ya wonu ton ha maya min jejirima lillahi wa rasuli artu tun joni allah di porto weliralima accirni minni nene ɓennina minni babe ɓennina minni an hande on accali men min kadi mi wata accude jiidiyan ndin ka jananiri ɓenni hey ko ɓiɓɓe makko non o ñamataɓe an artu ko an men heɓi ɓen ɗon ko an heɓi ɓe kan kadi ko ɓiɓɓe makko ɗon fota tere e maɓɓe mais accuɓe ton ara sa dikki a wawi andude ko fallaɗa a wawi heɓude no feƴƴinira ɗa mari nationalité a artoyay minni nene mi wawata artude tawi ɓiɓɓe am ɓe simi acciɓe ɗo jaaja mi yehi hôpital mi hospitalisama mi arta mi tawa ɓiɓɓe am ɓe lootaka hara ɓe tuuni hara ɓe weela si ɓe yiitilan ko ɓe jaɓɓolan hara ɓe wullude hakkunde e allah minni mi wata accude ɗo jiide andi min momiya minni simi maayay koye hoore ɗum ɗo simi ƴaway koye hoore ɗum ɗo mi ƴetti allah jatigi mi juula mi toro allah mi moccito mi juula mi waɗa asgar ji an ɗin mi moccito ala ko mi wullali ala ko mi wullali waɗi pause ko yewtiɗo konko gonga sika propriétaire sika jooma suudu ɗo sa waɗi demande de logement social ɓe jonnatama par ce que tant que on yeeyaɓe suudu ɗum ɓe wawata gorko noon on yiiɓe waɗi calcul ji ɗin fof muɗum fi par oɗon ɓay ko kamɓe ɗiɗo jeeyi suundu si gorko yeeyi suundu haray mo duwama o moins hayso ko 50 000 euros e gorko noon bañaki ɗum ɗon yoɓe yeeyi suudu ɗum ɓe senda mbuuɗi ɗin en fait quoi donc bittu makkon ko feetingo oɗo yaltinamo ka suudu to hetta suudu ndun en fait donc ɗum ɗo fof ko puusugol ma buu yo abandonu maɗum yoɓe waɗ mo feetuɗo maɗum seke o accidamo e muɗum mais le probléme suudu koye inde maɓɓe ɓe ɗiɗo noon woni donc ça veut dire crédit ji ɗi momen nangay mo minni ok ɓe landi mo mari laaɓi minni hihi o ni o wariray lan kadi laaɓi ki ɓenni mo mari aala ɗum ko ɗum ɗa minni hihi après ɓenni ok probléme ala mi ari handen kadi ɓenni kadi mi yawka docteur jon waɗi constat o windi fo inni wi barme tel e tel e tel o windani la radio kadi fiyandugol par ce que o uttinolan ha mi foppan mi yalti ƴiƴam après ɓe ƴetti ɗum ɗon fo ɓe ɗumanni ɓe naadi ka systéme mi jooɗi mi arti kadi alaji julde a continuer de me harceler kadi innugollan fotte nokkel mani o nodda miñan an gorkon o harcela mo o naɓana mo piiji ko goɗɗo anda piiji yennoreji hoyreji o immina o inna bandino arande men hande ɓe hirsa men ɓe waray men après nde wotere o maƴi tun onni min e ex ma meɗe yewtude tawi o bewi pandi quoi o weltike o wowli onni hay min e ex ma meɗe wowlude lan jogiti numéro makko lan jogiti ay komi wowli vocal ka vidéo makko ka vidéo makko o inni wosi goɗɗo no faala numéro de téléphone ex ma wo jonnay on tigi wo jonnon komin jonnatamo ɗum ko on no heeɓi non o wowli kanko ka vidéo e makko min momi jenti o inni wo si goɗɗo no faala yewtudude ex modi ma o inni mo jogui numéro on gorko ɗon quoi ɗum ɗon ko kanko wowli ko ka vidéo makko ɗum anda tus ko gonga ok awa ko ɗum minni o inni wo kanko e ex an hiɓe woni en relation minni jaka ko ɗum ɗo joni an o inni la wosimi jonnali mo mbuuɗi wo 15 000 euros wo o balance ay lan jogiti vokoji ɗin ka wollan ƴamtude mbuuɗi sa yi ɗum fo mi arani mi wowli par ce que min lan hooli sariya leydi ndin ɗo waɗay golle mum ɗen ɗon famude minni joni gasi ɓay ko piiji ɗi divulguetake noon yomi deƴƴu mi sela min mi falanano kamo probléme kono kanko mo falanalan toujours probléme o innalan andi konnu minni mi anda onni mi bonnay gurdam maɗan mi hendike hay ka hakkude koyɗe ma udditi mi naɓay minni ko honto ittuɗa ɗum
onni hunde anda adem betti ko kala waddam ma dum oui mi do jogiti do kadi jogi do ko kal goto da wayla mo waddam de oui lan jogiti do mais ko yo téléphone am mi woni wolde do mais mi nabante fo mi nabante audio ji din video ji din ko addi ko ngo menasila mi nge examen yaw juma nyamde julde kalamu ka nyaawete ton artu gollan ala ji julde addani lan video onni kajjatu halo ça va mini ça va onni dandi fima ha joni no ka bernde an minni fi hono onni ay mi tatui ke tatouage keso mo wadi do liori odo ko keso onni ko fima non ko woni rose gidin tatile minni a modi ala ji julde akire ni parce que lamu ngumbi sike entre men sela onni a wadandi ko wadata onni hande a juwete minni fi hono wadi a vu unique ka WhatsApp ko sa udditi tunga dumannoto waddi ni photo ni nyako tepu no lan ka oto ko mi wonno la wolinde min ko worbe woni me waddude après o indi woko dun don taw mi woni bugade qu'est-ce que tu en dis e weldi tay ka mi balance minni me si tay ko dun do randata ma plaisir hare mi ala choix si ko sago annon a akkano lan tonyugol onni awalan jogiti baba dun don kadi awa dun don no si mi akkiti TikTok fo dimboto minni a bongo ni minni akkita mi walo andi mi da stress mi susta kadi insomnia lan hada ay hirugol mi yemi walo mi fawi yalla mi nati mi wali wontuma haso no dilan woni sister ka jattu tamti mi yi inete do ala gino wola fi mo réseaux sociaux minni a c'est-à-dire woni e on don do ko andu don haray son wawa kalmude ka hala do calme ka parce que c'est très grave mille lan andi ko fejjin don kon ka dewgal mom on fodday dun do nini minni ok problème ala minni selu donc fala do lamborude mais hari ala jijulde créer compte wiete kun cerno on adiri don on video mo tepini mi woni yomi indu ko worbe woni me waddude après o yidi e soni jetti video on ko soni nadi mo ibende wo ko mi modi ton noddan nanda si don nande lan goddo no natude nande ma ok si tay wondo landarde wota noddan nini fi Allah hewtan nabijo mi tubani on fi Allah to noddan fewnini parce que no wodi ko anini lan nini hara nano tagol appel ji quoi konti donc ça veut dire di video ji ma yaltudi do ko ala ji yaltini de ka ko ex modi ma o video kam inni don ko enregistre ni lan don yomi indu ko fi worbe woni me waddude fi yo nane ko mi aden dududo gite ko mi bandijo ko mi haylotodo fi bonnugol lan inde bonnalan jamanu honno wiantelan ko on don o nadiri e compte go o yi video ni on don video merci mo ari hambel ko fi ok ko on don video on nadiri fek compte wiete kun cerno après nane ko ni pose wadi pose o yo video do jente nane on nana hito finkare ndi on me répéter à chaque fois ça fait une semaine mais den girbe de fi on cadre mais qui badon mi prometti mo minni dum do mi répéta fa hande kadi alti men foti dum do hande kadi watta ta hare mi si watti hare minni ta ya fanala modo hare minni ta ya fanala modo dum ko hande no aha ko hare minni hare ta ya fu ko hande ko wada bani mafi Allah can bani Allah a can juki tike ko da ma da miki fi ne mai can ni mosudi takkodon na déjà voix makon o leydi porto wonde o video do no way mo ukude problème ko yaltata parce que do imo menace ma en même temps donc sukadi fiji éviter wadugo sukadi fiji parce que voix makon do si be traduire joni o video do ka hala mabbe do o hebay problème ça c'est sûr et certain donc fiji gono ton di wadetake hebe hakkile fiji gono ton di wadetake parce que so yehi joni o explique wana dun do be traduire joni ka nyaawete do dun do te nani ko wowli do kon parce que ça veut dire hari da menace donc plus image kadi ka jogi don duma on fami finka duma ene jaaja mimi fetu simi nyama appel video ni kadi na appel video ko takko ango jodi no yetti telephone makko jodi binde ma non nanade parce que mo bouge de bawto mo bouge de bawto mo suuditi kanko non avocat dun do mi do andi dun do hay jenti do dun do o anday mo jodi binde ma e puis o force lan kadi o na wowlu dun do
ko ɗum ɗo wowlata minimo écoute mi wawata wolugol ɗum ɗo wo innu ko fi worɓe woni e waddude ko fi dewgal nanu kadi de min e alaji julde men haldi men jombindiray nanu de ko fo innu komi kele makko et pourtant le yiltitamɓe vidéo on zuinamo nana kadi ok joni jentowa min Ceerno Kadiatou Baldé haldi min e Mamadou Julde Diallo min jombindiray o yiwi France Nantes mo ari han Belgique o ko fi worɓe woni men waddugol à chaque fois mais o min répéti à chaque fois ça fait une semaine meɗen girdude fi on ka ɗon mais giba ɗo mi prometimo minni ɗum ɗon mi répétata hannden kadi min haldi min fotti ɗum ɗon hannden kadi wattata hara min jonni si watti hara min ni ta yafanolam hara min ni ta yafanolam ko an andi hande haray min ni haray ta yafo ko an andi joni kon waɗata mi tubanima fi Allah accana mi jijima mi tubani Allah mi burnanima accana mi jogitike koyɗe maɗe mi tuubi fi nene ma e babe ma accana mi fillitota ko asela fi worɓe mi selay fi worɓe asela fi worɓe mi seli asela fi worɓe selay mi seli donc o vidéo ɗo no holli harimo menasa voilà o vidéo ɗo har no holli ɗum ɗo donc si o vidéo ɗo naɓama ka jugete ɗon hakkunde ñe Allah o gorko heɓay probléme par ce que mo jooɗi ɗon mo inde oya ko onno mi waɗoytama ko onno mi waɗatama ça veut dire ko onno faalamo wadde voilà ça veut dire o faalamo warde ça veut dire so waɗi toye goɗɗo a waraymo donc ça veut dire ɗum ɗo no wawma posande probléme min noon mi yelanakima probléme ko fi on miiji to moƴƴa ado wadde suka ɗipiji ɗo par ce que ko leydi poto ko ɗaɓɓere yaltuɗon so yalti ɗaɓɓere wattane yiila fi affaire debbo ma goɗɗum wota bonna on ono kadi mawɓe momɓe no yiɗi on mais so miijitaki on dari ko waɗi suka ɗipiji ɗo hakkunde ñalla on bonnanay hoore moɗon et puis yimɓe no ñawalan ɓe andalan iɓe wowla sifo naɓa artira mi deƴƴali ɓay miɗo hulima ɓay miɗo hersi mi deƴƴu par ce que komi dimo komi ɓirimɓe ɗiɗo komi pullo dimo mi hersa hoore an hande simi tintike miɗo wawi daritade yeeso Allah kadi min miɗo andi ko honno mi jari e Allah lien fort no entra min e Allah subhanahu wa taala kono mi acca jama o wowlalan si tawi ko ɓoror ɗum bakkatu Allah ɓoranaylan saabu o wowlilan komi wonda joni mi arta e sujet men on ɗay o menasilan ɗum ɗon o yaltinilan ƴiƴan o jogitike ala ko fellirte kon e laaɓi oyni wo o waraylan wo mi dogin oton taw oyni mi dogin oton mi yaha e nokkugo ka goto yiyatame mi fuɗɗo hannden kadi wo waɗugol vidéo min kadi mi sali mi woni ka yimɓe ɓe ɓadi ɗon seeɗa ari yimɓe ɗuuɗa kono mi eti wonugol ɗon nde ɓerde na klaxon wona menace mais ko intimidation on faami no wayni wa menace kadi ko intimidation par ce que mo jogiti laaɓi mo jogiti ɗum ɗa oyna wo miɗo wawma tufude ɗo maya joni luttirani voilà miɗo wawma fellude ɗo et puis yalta fuu e mere kadi minni ok fiita fellan waɗu saabu ɓiɓɓe am ɓe mi waɗa e vidéo ko faalaɗa kon hannden kadi tertoɗala oyni ok sa waɗi on ɗon vidéo min lan andi hannden kadi hara mi hendike ma oyni déjà min ka hoore an en jombidiri en signi contrat en seedata aduna par ce que madame la PDG ha hannden kadi kami yaltini ɗum ɗo o aduna on fof hibbete min andala woni min lan ɓurma bandiyagal oyni min mi felli goɗɗo o fuɗɗi mantade o wowlaw ɗumano ɗum ɗon fof kadi lan jogiti preuve ji ko yennatalan o manto ka o jeejatalan oyna kadi min moƴƴintin fiyanno ka ɓernde makko jaaja makko sifa ɗin piiji no yeeyirayno piiji bonɗi fof lan a registrinde mo wowla mi jogi mi deƴƴi ɗon par ce que min lan andi towu tar ñandego oɗo kambanilan o yiltitantolan après apparemment wo kanko e exsangi ɓe yewtude finalement yaltoytay hannden kadi ɓe senditude partie ji an intime ɗin ka réseau sociaux ɓe nawo ɓay minni ko yeeyete yeɓete komi yeeyowo tandis que Diang Aïcha kombo yaltini ɗi vidéo ji ma min e miijo an ko ex mari an jonni ɗi kanko julde o yaltini par ce que min ala ha ɗo mi wowlane o mi fillitoto ala min e alaji julde kam e walude hara mo ƴetti awra makko mo wadde e awram ko ɗum mi wowli ka vidéo yimɓe hocciɗo inni naɓanalimo kadi vidéo ji wona ɗi mi naɓanalimo vidéo ex mari maɗa mo jogiɗi mi anda ɗum ɗon ko honno o innu wo hiɓe wowlude
mi anda sibe wolude ma sibe ala wolde ko selon wi anko hombo na bannoda di video ji do me mo jogiti téléphone an on ala jijulde nyande o mena suno lan o doguduno e téléphone an iPhone 15 noka plainte okay o jetti lan iPhone an mi halane no minni iCloud haray sa reli nane mi feƴƴuno yon passage ɗum o mo jogiti lan iPhone 15 himo mantoro ɗum kadi ka live ji o compte an TikTok kadi ko kanko ƴettimo o compte mo woni utilise ude ɗo joni no windi alaji ko compte an non o piratilan mail ji ɗin o piratilan compte ji ɗin fop Facebook fop neɓali anduɓe ɓen kadi balde ka jettuno wawi témoignude neɓali komi hettiti compte ji ammi tawi ara o ƴawa o wowla kala ko faala ton oynala wo woni populaire ɗum noon kadi la wawi hollude o woni populaire joni yimɓe ɓe landotomo selfie handen kadi il est star mimmi o buusilan wi on mi perdi fop hibbilan fof no ande komi yeytotoɗo mi heɓata dewgal aduna écoutez Habbi écoutez moi bien min am naɓani goɗɗo vidéo ji an ka mi ɓorti min natamo miɗo naɓani mo siko ɗum ɗon Habbi ɗon hay siko kanko naɓi vidéo ji ɗi goto mara droit yaltigo ɗi vidéo ji ka réseau sociaux ɗon goto e moɗon ƴettata vidéo muɗum ka ɓorti naɓana ɗum goɗɗo ara inna ɗo wi miɗo wirti hoore miɗo naɓani goɗɗo ka mi ɓorti non heɓe hakkille onon kadi heɓe hakkille ça n'a pas d'importance que ça soit ex modi makko que ça soit alaji o naɓani que ça soit ka téléphone makko ɗi yaltina ɗon ɗon dara hay e goto ko woni ko amour waɗi ha waɗi ɗin piiji ɗo on faami min haysina waɗi ɗin piiji ɗo mi arata ɗo mi inno miɗo ɓorti ha laaɓi naɓani ɗum o gorko ɗo ma o gorko ɗo par ce que ko vidéo ji an ko personnel an peu importe mo mi naɓani goto mara droit ƴettugo ɗum yaltina ka yaasi heta goto windanan nini par ce que komi tampayno on fop on accidunolan e tampere ande moral ji mon ɗin ta goto addiri an je me suis battue toute seule pour survivre ha ɗo miɗo e juuɗe buurojo an on ta goto noddanɗo waɗanalam moral mawɓe am ɓen no andi programme an o mawɓe exam ɓen no andi programme amen o mawɓe alaji julde ɓen no andi yeru wuuruɓe ɓen jaja makko galle nene hajja on wonɗo Hollande on galle goto ino andi programme o voilà a goto noddanɗo hannden ka fi Habbi ono wonɓe innude ɓe o yii vidéo ji ɗin na e nder ɗum yaltuɗon aray jo wonɓe innude ɓe o yii vidéo ji ɗin konno woni nder ton ɓe yiyay ɓe memata ko ɗum yurmi na e nder ɗum ɓe yiyay ɓe memata na e nder ɗum ɗo yaltuɗon siɗo mari ɗo ko felomo haare ko hombo naɓaɗi ɗin vidéo ji woni ko alaji woni ko ex modi makko woni ko gorko goo ɗum dara hay e goto o besonaki justifiago tout simplement min komi innata yaltin ɗon o acci ex mariam no jogiti kami ɓorti ex mariam no jogiti kami ɓorti par ce que ko moodi an dewgal sunna e farilla meɗen heɓidi ɓiɓɓe tato mi waɗi di duuɓi 16 dewgal himo jogiti voilà ɗum noon kadi mi hersa wowlugol komo nene an e baabe an nene makko e baabe makko jooɗi humi dewgal sunna e farilla oui wona appel vidéo ji ge wona appel vidéo jo wowli ko vidéo ji kanko tigiri mais ex makko no jogiti ko honorable jombaɓe ɓe jooɗi ɓe leydi porto ɓe modiɓɓe mum jooɗi afrique maɗuɓe modiɓɓe mum jooɗi leydi porto ɗo onon ɗon jooɗi afrique o naɓanta modiɓɓe mon ɓen vidéo ji ka ɓorti ɗon o naɓantaɓe vidéo ji ka ɓorti ɗon o naɓanaɓe vidéo ji ka ɓorti ɗon mais ce n'est pas une raison woni si ɓe haaɓi modima ko halal ma modima ko halal ma no faalirama o a waɗanaymo ta goto juge an fi ɗum ɗon e kadi mi seedidama ça fait 3 ans goro haɓɓama haɓɓere goro nattama ka islam mi jombaka ça fait 3 ans gorkon traina e langa woni fiita goto jombitan jiiɓala wo ukkalan susi an mi feeta après mi perda sundu o jatta ɓiɓɓe ɓen e sundu ko fi probléme et puis simo faala écoutez moi bien simo faala ko concombre o ƴettata simo faala ko undugal o ƴettata tant que wona tuuba mon mba o ƴetti wona koyngal mon wona jungo mon ɗum no daari on harayjo probléme oɗon noon et puis ko welata ɓe darude min hande min victime jon ko min kadi ɓe woni yanude hoore mum wo ko ha mi suicide o wo ko ha mi warto wo ko ha mi yalta réseau sociaux wo ɓe boykotu markon andi famille makkon ko layide kon ka réseau sociaux ji no mettude ɓe no sattude e maɓɓe hino sunni ɓe par ce que ɓe sikkuno mi feeta mi maaya mi maayali mi immitike nawnare nden e ɗum ɗo welali ɓe joni noon fi liɓugollam bonna fiyam ɓe rewi e alaji julde fi yon ɗon bonnu fiyan alaji julde inni wo koto makko baba goto wonɗo skarbek ɗo no golludude ex mariam wonni ko on ɗon ɓe délégué yo aro e an joni yo ɓe ar jusqu'à preuve de contraire o wooli ha on haari handen kadi ko tuuru a wowlugol enfin
ɗon faala ko vidéo ji Voilà. sappo yalti ton Komin kadi ari ka santé beauté j'assume